Kusenjalo abahlali bavakalisa inxalabo kulomba ukwembiwa kwemigodi ngongekho semthethweni. Ngelixa abanye bekhankanya iinxalabo zokhuseleko kwaye begxeka intswelangqesho ngale ngxaki. Abanye badiza ukuba baphila ngemali yabasebenzi emgodini abangekho semthethweni njengoko bebeqashisele ezindlini zabo. Ka ntho e etsagetseng re utlwile botlhoko ka ke batho ba re dulang le bone, and then ba na le malapa, so ntho e etsagetse unexpected. Re utlwa fela batho ba ntse ba bua ba re go na le ntho e etsagetseng ka mokoting, re sa tsebe le mokoti wa teng gore ke kae. So ke a re tla go sheba since re tla go sheba maobane ntse re tla rona bonnete ha re safe re tswile, mare bonnete yana maponisa a tlo go simolola a tshwenya rona e tlo go dula e le operation corner to corner, and then ntho ya etsagala ka location e etsagetse kae, e etsagetse ka Hlatheng. Ona mhaka yi nga endleka lana ya hlamarisa hikusa na hina wa nga tivi ku ndhawu leyi ku na mugodi ho hlamala loko hi twa tolweni loko lixi hi ta lana va ku endlekile accident yo fana leyi ya hlamarisa ku sa vanhu lava va tiva hi tshama na vona la Jerusalem. Manje loko se ku endleka mhaka yo fana leyi na hina yi se yi chuvisile ngopfu hikusa a yi tshami yi toloveka yi tshama yi endleka nkarhi hinkwawo. Ho sungula ku yi vona ku yi endleka ndhawu leyi se ya hi hlamarisa ni mugodi wa kona a hi mugodi wa ku tirha vanhu, ku ni migodi leyi hi yi vonaka va nghena vanhu nkarhi hinkwawo. Manje lowu ora va ha sungula ku pfula manje manje swi endliwa hi ndlela hikusa wa vona ni sweswi hi yo tshama a hi tirhi. Isizwisa buhlungu kakhulu makwenzeka le ndaba, and now i-government iyasifeyila because since Saturday laba bantu basephansi bona, today it's Monday, bangene Saturday yabona. Saturday abantu balele lana. Mina into engayijabulela ukuyibona ukuthi yazi imisebenzi singathola imisebenzi ngoba phela abantu baze bangene emigodini kanjena indaba yemisebenzi. Kubuhlungu uma ungenamsebenzi, sihleli njena asisebenzi, abantu abasebenzi ugcina sozingena emgodini ngendaba awusebenzi. Yabona namanje ngiphethe lamathina ngiyaphanda ngoba imisebenzi ayikho.